abakinyi ba peri b'imbere haraburamo na karite. Oya urambwiye ngo subiramo iyo statement. Ntago agishira ku mitoreze. Haraburamo na karite. Ko ikintu cyitwa ibitego ushaka kumbwira ko rutayizamu mwiza yatsinda ntiwambwira ko uretse tuvugane Lorenzo tujyane neza. Ntiwambwira ko Mbaoma, Mamadusi, Barafinda, Muzungu, Arsene, Seki Logari wundi uyu nguyu wundi bari basanga Baka. Aba baguze Omedi, Kiwanuka, Watara, ntiwambwira ko abakinnyi bagera muri 10 mu myanya 3 wabuzemo 3 wakora. None no kuba ko Rayon Sport ari ifite ligne d'attaque hatari bitangaza. Ifite rutayizamu mwiza. None se Muzungu tubyoroshye. No buryo bw'imitoreze muri equipe nationale. Reka ngusobanurire. Haji niyicara. Haji Barafinda abajya mu kino. N'ibyari bigigeze. Evre numero 10. Wakabaye ufasha abatayizamu gutsinda ibitego. Ifite Lamine Banuru ni nimero 10. Wanganga abakinnyi 10. Nakoje Rayon Sport yatsinze ibitego 25 mu mikino 15. Rayon Sport ifite abakinnyi 3 cyangwa 4 muri zone offensive. 4. Nta nubwo ifite n'abasimbura nk'aba APR. Rayon Sport ifite Basane usibye abayaguze retour. Ifite Haji, ifite Adama Bagayoko, ifite na Rutahiza Mari ifite umwe. Foronganye nafite ibitego 9. Foronganye nafite ibitego 9. Uzimpamvu tereka kuri Rayon Sport bya bitego yakaba yabifite. Foronganye yamutereka kuri attaque ya APR bya bitego yakaba. Banzu nyumve. Ntindure n'umutoza. Foronganye Banzu nyumve. Niba ikintu cyitwa rhythm of the game niba ucyumva Rayon Sport ikintu umupira wihuta isohora baro vuba mu buryo buri rapide. APR ikintu cyambere kiyica. APR ikintu ibintu byitwa ama possession sterile. Ikora amatushe menshi ariko gupfumura ngo ikora icyo bita penetration biratinda. Twagiye dusubiramo inshuro kwizigira. Ibi bintu Rayon Sport ijya ukora byo kwataka box ya opponent aho Serumogo cyangwa Seki Ombolenga na Bujingo bagenda bagayiza impande hanyuma Basane akegera box akegerana na Haji bakegerana na Forenganye Keva kazamukana n'uyu Rishari ugasanga Rayon Sport igiye kukwataka iri muri metero 30 zizamu ifitemo abakinnyi 6. APR uzagenda ureba igishaka gucresser nombre muri box ya opponent. APR kina nabi cyane ni cross zingahe Claude arekura zimeze nk'amacumu wa rutayizamu ntibazikoreho zikabarenga. Rayon Sport itsinda cross zingahe Lorenzo urakoze cyane. Rayon Sport itara cross zingahe ntabwo amakipe akina. Rayon Sport irakwinjirana ibintu bya cross ni ibintu by'abaturage ma petit fire hanze. Ama n'umukinnyi uzi gutera mwizamu nago bya bitego. Oya ibintu byitwa cross. Imipira yose ruboneka shot kagoma mu bagura aba defenseur. N'imipira kavuye mu bitego. APR créer ama chance, APR ire mamahirwe. APR iya créer tubijyane iya créer. Ntago mva ikintu APR ntikandagira muri box kenshi. Ubivuze neza. Kagege atera cross. Azitera nabi. Uriya Seki Claude atera izindi. Wavuze ngo ruboneka n'ibintu avuga bya Omedi byo gushotera nyine nyuma ya box ugashaka gupfumura. N'umuntu ufite ibitego biri muri APR umwibuke. Siramine ba yabishoteraga nyuma ya box. Bine amaze kugira 4. Numva ngo APR muri championnat. Yes, mfite fact ngo Lamine ba yatsinze ibitego 4. Mamadusi yatsinze 2 bya penalty. Ninge na Clement yatsinze 2. Tuyisenga Arsene yatsinze 2. Kwitonda Leba afite igitego kimwe. Frodouard afite kimwe. Ramadhan afite kimwe. Ariuswane kimwe. Dushimana Olivier kimwe. Gilbert Barafinda kimwe. Ruboneka kimwe. Ndagira ngo nkwibutse rero urakoze. Fata uyu muntu twavugaga Lamine ba ibitego bitsindira inyuma box Lorenzo na APR ni yitsinze baravuga ngo yatsinde kuri penalty ugasanga abantu baranabura nanga ngo buri yasengo yariyo ngo ntiyariyo. Ikibazo gituma bigeraho no kuvuga ngo iyo yamaze kubaka bakayibloka ni gute unlockinga baro none ngo yinjire kuri bwa butaka butagatifu ariyo box none tuvuge tuti Mbaho matsinze 15 sezishize zikugusanga muri box zakunaniye. Tuvuge tuti Arsene baramuzanye zagusanze box zarakunaniye. Tuvuge ati Mamadusi zagusanze box zarakunaniye. Rayon Sport ibite uburyo Rayon Sport kanajya muri box nka Bayern. Bwa Thierry Forge nabo ikibazo twakivugaga cyo gutsinda ibitego cyo kugorwa no gutsinda ibitego bwa Thierry Forge nabwo twabivugaga. APR gutsinda ibitego byinshi ku bwa Diri no ku bwa Thierry Forge ikibazo cyari gihari. Sibyo none se nyine niwumva nyine uretse twese zabatoza nyine umuzungu yasimbuye undi amakosa ya Froge nani ya Darkonovic cyane umufaransa umunyaserbia none se byaba none se manu nifite abatoza bavuze ko batandatu babaswa none ko dushima Imana Olivier ava hano muri APR yabuze ibitego yagera mu Mavubi agaterekamo ibitego 2.
akasanga Frank Torres ibitego bya Djibouti subwo nibyo tugiye gufatiraho statistique ibitego byo kuri Djibouti. Erega niyo na karita yabidahari ariko biragoye ko simakana ko umutoza adafite ibyo gukosora ibyo adakora neza bidahura. Ariko nanone ni nabyo byinshi kwizigi mu izina ry'Imana abakinnyi bakomeye bashobora gutsinda ibitego no muri conditions zigoye. Reka nkubaze ikibazo, reka ngwi urugero muri match za championnat eshatu. Arija ntabitsinda ndaguha match eshatu umbabarire tugendane unsubize tujya kuri. Ariko rero murimo yaba APR tujya kuri reyo, yaba APR baba baswa bo bakinnyi. APR ni ikipe yo gutsinda penalty ebyiri nazo zitavugwaho rumwe ku ikipe nka Vision. Baba baswa bo bakinnyi ka gihumbi. Ubu niyo gutegereza penalty nazo zitavugwaho rumwe. Nakubaza ngo batozwa nabi. Nabo gukina buretse Izamu mwiza bawinga beza babiri na nimero 10 mwiza. Nabo kubura igitego kuri Vision niyo batozwa nabi bakakibura kuri yego uri kwisubiza match nari nkubwiye nizo zahita yego ka gihumbi. Ushobora gutozwa nabi rutayizamu komeye ugatsinda ibitego muri conditions zigoye. Gutoza niba utabikereye niba ubikerensa reka nkubaze who is going to be blamed noneho iyo bimeze gutyo ninde ubaza. Na blaming ibice bibiri sibyo. Umutoza si mwiza ariko ntibigarukiraho. Icyo nicyo ntemera ko bigarukira ku mutoza n'abakinnyi uko Dauda tuvuga ko ari umukinnyi mwiza. Tuganira imikinire kibazwa ndi tukibaza chairman wa APR imikinire kiriho. APR nitojwe neza ariko nanone urwego tuvuga rwa Dauda nyumva neza rwa Dauda Yusuf rwa Clement ntabwo ari yo level y'abarutayizamu wa APR FC n'abawinga abo ba Gilbert abo barutayizamu wa Madusi abo ba Arsene nabo ngo ba Denis Omedi barimo gukina. Ntabwo APR nibyo natangiye mvuga ngo APR ikeneye kuzamura urwego ku myanya imwe n'imwe itari ku rwego rwiza. Hanyuma Rayon Sport ibitego itsinda ibitsindirwa n'abandi. Reka mabwire ibitego Rayon ifite 25. Reka mabwire abakinnyi ba Rayon nibo beza batera imipira hanze batera imipira mu maguru ntabwo bafite clinicality. Umutoza afite hejuru ya 70% y'uruhare rwabo kubera ko reka nsoze kuri iki kintu. Sorry gato ukuvuza ngo n'umutoza ukaza runagatoza barafinda gatoza na muzungu. Ikibazo nikizakira reka tuvuge twese hari abatoje batanga umusaruro. Adiri yarabatoje wamuvuze Adiri yarabatije baraproducing rutayizamu APR ntibahindutse. Rutayizamu APR yarindetse agari inshuti ino reka tubiclosing gutya. Rutayizamu APR yarindutse ino abakinnyi bahindutse. Uburyo bw'imikinire abakinnyi bahinduka batahinduka umutoza agira uruhare runini mu guhindura uburyo bw'imikinire. Urugero ruroroshye murebe Everton hari abakinnyi David Moyes yazanye abo yasanze arimo arakonvertisa bagatsinda ibitego. Numwango rero twabyemera tutabyemera kalite y'abakinnyi bayibara kuri 30% ariko uburyo bw'imikinire bufite uruhare rurenga 70%. Akaba yuganiye n'umutoza